Yes, reka no ngusuze kandi mwana ikazo mukunzi wa Chidema kudukurikira musi ko munsi reka ngubwire ngo uri agaciro cyane gose kwamaze ukanda subscribe ngubitana utarayikora kuyikora kaka kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikigano najye washiko wakibona mu bambere ndetse kandi turushiho no kujya tubona 3 kuri 5 no mu makuru yose ndetse n'ibigano byinshi byiza cyane bitandukanye abitambuka nga kuri Magic TV no n'ubundi ongera nyemerere uri neza umwanya muto cyane muri turamburire hamwe zipaza amakuru mashya n'ubundi na makuru akomeshigenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye ni kuri amasana n'ubundi akomeshigenda hagarikwa ku makuru akomeye cyane na makuru navuga ko yihutirwa by'umwihariko ni ku bakunzi b'ingabo z'umutwe wa M23 ni nyuma y'uko n'ubundi kwiza magingo aya ikibwa cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cyako cyamaze kuba cyakicurika mu buryo budasanzwe kugeza magingo n'ubundi ingabo z'umutwe wa M23 zikomeshwe ndazikubitwa inshuro n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'umuryango wa SADC nyuma y'uko rero uyu mutwe wa M23 wari wanigaruye ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo kugeza magingo aya n'ubundi kabikomeshwe ndabitangazwa ko rero tumwe mu duce tugiye dutandukanye tugera muri dutandukanye twamaze kuba twakigarurirwa n'izi ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC nimubwiye bivugwa ko abakomando b'ingabo z'umutwe wa M23 bagera kuri 15 bo bamaze kuba bafatirwa mu mujyi wa Goma ni muri gahunda ikomeye cyane do bivugwa ko izi ngabo z'umutwe wa M23 zagiye mu butasi by'umwihariko kureba uko mu mujyi wa Goma byifashe nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wa M23 amasanzwe muzi ko ari muri operation zikomeye cyane zo gushaka uburyo n'ubundi wakigarurira uyu mujyi wa Goma ariko bikaza kurangira n'ubundi leta ya Kongo isitumiza ku bitwaro bidasanzwe aho kugiza amagingo ya witwa President Felix Antoine Tshisekedi amaze gushora n'ubundi cyangwa se ashize iminsi mikiya cyane ashoye agera kuri miliyari 649 ane miliyari zose rero zigomba kuba n'ubundi zakifashishwa mu gushaka cyangwa se mu kugura intwaro za gisirikare zigiye zitandukanye zirimo indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone CH4B zigera kuri 12 zisanga eshatu zari zisangwa ziri ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ndetse kandi bagatangaza ko abifuza no kugura izindi ndege za Sokyo 25 zigera muri enye zisanga indi imwe ari isanzwe iri kuza bw'igihugu cya Kongo nyuma y'uko n'ubundi Tshisekedi yatangaje ko nyuma y'uko umutwe wa M23 wari wigaruriye kari agace ka Rubaya ndetse n'agace ka Rwindi uyu mutwe wa M23 ari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba n'ubundi komishigenda ikontrola tumwe mu duce dukomeye cyane kwara ku butaka bw'igihugu cya Kongo Tshisekedi rero agafata uyu mugambi ukomeye cyane wo gushaka uburyo n'ubundi yahirika cyangwa se yarimbura uyu mutwe wa M23 kitarenze ibyumweru bibiri byonyine ni mugiye kandi abakomando kabo hariwe abizewe kuzakoresha izi ndege z'intambara n'ubundi bamaze kuba batunizwa harambwe ucyushingwa ndetse na harambwe ucy'Uburusiya aho leta ya Kongo yatangaje ko kugiza amagingo ya agiko yahangana n'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF ngo mu buryo ubwari bwo bwose cyangwa se ku kiguzi icyari cyo cyose byamusaba kugiza amagingo rero Tshisekedi akabari muri gahunda zikomeye cyane aje gushaka uburyo n'ubundi yarwanya uyu mutwe wa M23 ndetse na leta y'u Rwanda akomeshwe ndarakorana n'imitwe y'inyeshyamba igitandukanye by'umwihariko aho umutwe uza kwisonga ari umutwe wa FDL ndetse n'umutwe wa Wazalendo kugiza amagingo rero uyu mutwe wa FDL nakubwira ko ari nawo ukomeshwenda ukontrola uriya mujyi wa Goma Wazalendo nayo ikabikomeshwenda ikontrola ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri territoire ya Masisi bikomeshwe n'ubundi cyangwa se bisigaye uyu mutwe wa M23 tigeze wigarurira nimubwiye kandi ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'umuryango wa SADC zo zigikomeje imirwano ikomeye cyane zifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu gushaka uburyo n'ubundi bagaruza turaduce twa Rubaya ndetse n'agace ka Rwindi n'agace ka Rubaya n'ubundi twakomeshwe tugarukaho nyuma y'uko n'ubundi kigaruwe n'ingabo z'umutwe wa M23 guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane ubwo n'ubundi umutwe wa M23 wongeraga kubura imirwano ikomeye cyane bigatuma n'ubundi aka gace ka Rubaya kabasha ko n'ubundi kakigaruwe n'ingabo z'umutwe wa M23 ibi kandi bikabyarabaye nyuma y'uko rero uyu mutwe wa M23 wari werutse gufata aka gace ka Rwindi karimo n'ibibuga by'indege bigiye bitandukanye byifashishwaga n'indege za gisirikare mu kugenda n'ubundi bazihaparika ndetse kandi aka gace by'umwihariko ku mutwe wa M23 nako akaba ari agace gafite agaciro gakomeye cyane dore ko n'ubundi byagiye bitangazwa ko ari agace kavukiyemo uwitwa General Sultan Makenga anusanzwe ayobora ibitero bigiye bitandukanye by'uyu mutwe wa M23 kugiza amagingo rero n'ubundi akaba akomeshwenda atangaza ko rero bidashoboka kuba uyu mutwe wa izi ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC zabashwa n'ubundi zakigarurira ibi bice bigiye bitandukanye uyu mutwe wa M23 nawo wafashe n'ubundi wari umaze igihe kinini cyane ugambira ko n'ubundi zabyigarurira gusa ku bw'amahirwe leta ya Kongo uyu mutwe wa M23 wamaze kwa n'ubundi wabuza abarwanyi bakwa n'ubundi batagomba kuba bakijandika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro agaragara hara muri kara gace ka Rubaya
nyuma y'uko rero uyu mutwe wa M23 wamaze kwihuriza mu itsinda ryitwa AFC Alliance Fleuve Congo. Ni itsinda n'ubundi ryamaze kuba n'ubundi ryashingwa n'uwitwa Colonel Nanga wari usanzwe n'ubundi ari umuyobozi cyangwa se ari muri komisiyo y'amatora ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, ndetse anasanzwe ari umusirikare kwa buriya butaka bw'igihugu cya Kongo. Uyu Colonel Nanga rero yitandukanyije na leta ya Kongo muri gahunda zikomeye cyane zo kugira ngo afatanye n'umutwe wa M23 mu guhangana ni leta ya Kongo, ndetse iri tsinda rya AFC rikaba ririmo n'indi mitwe myinshi cyane igiye itandukanye irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Rero ibi ngibi bikaba byaratumye n'ubundi hagaragara impinduka zikomeye cyane nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 n'ubundi wari watangaje ko rero ugomba uri kurwana kugira ngo leta ya Kongo yemere ibiganiro ubundi bagire ibyo bumvikana ku masezerano uyu mutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo bari bafitanye guhera mu mwaka wa 2013. Ibi byose leta ya Kongo ikaba yaragiye ibyumva shyira ibiti mu matwi kugeza amagingo. Rero uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda urwana utangaza ko rero utazigera noneho wemera kuba n'ubundi wagirana ibiganiro na leta ya Kongo, aho kuri ubu ngubu n'ubundi bafite gahunda ikomeye cyane yo kugira ngo n'ubundi uyu mutwe wa M23 ndetse n'itsinda barimo rya AFC Alliance Fleuve Congo babashe kuba n'ubundi bo bafatanya rero mu guhirika ubutegetsi bwa leta ya Kongo biciye i Kinshasa, ahasanzwe n'ubundi hari umurwa mukuru w'igihugu cya Kongo unatuyemo uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho batangaza ko rero bifuza ko uyu Tshisekedi agomba kuba n'ubundi yakurwa ku butegetsi cyangwa se ku butegetsi bw'iki gihugu cya Kongo, nyuma y'uko n'ubundi we akomeje kugenda agaragaza imiyoborere mibi cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, ndetse rwose ingabo z'igihugu cye akaba arizo zikomeje kugenda zifatanya n'imitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye mu kugenda bahohotera abaturage, by'umwihariko nk'uko byagiye bitangazwa n'abaturage batuye hariya mu mujyi wa Goma ndetse n'abatuye hariya mu gace cyangwa se mu mujyi wa Bukavu, aho n'ubundi bagiye batangaza ko rero bahangayikishijwe bikomeye cyane n'uburyo ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC n'imitwe y'inyeshyamba bakorana ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu gihe cyose bakubitiwe ku rugamba n'ingabo z'umutwe wa M23 ngo bo n'ubundi bahita bajya kwihimura ku baturage bahariya mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu, bakagenda nabo bakorera ibikorwa by'ubwicanye ndetse bakanagenda banabambura na bimwe mu byo bafite. Ibintu rero n'ubundi byatumye abaturage bitabaza umutwe wa M23 bawusaba ko n'ubundi wajya kubatabara. Kiza magingo rero akaba ari byo bikorwa bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda nawo ukubitwa inshuro n'ingabo z'igihugu cya Kongo zitifuza ko rero uyu mutwe wa M23 nyuma y'uko wigaruriye utuduce twa Rubaya, uduce twa Rwindi ndetse n'uduce twa Karehe, kugeza magingo rero n'ubundi tagomba kuba wakomeza kugenda wufata n'ibindi bice bikomeye cyane birimo n'iyi migi ikomeye cyane, dore ko umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko n'ubundi ari umujyi bivugwa ko wunganira umujyi wa Kinshasa usanzwe n'ubundi ari umurwa mukuru wa kiriya gihugu cya Kongo. Ubu ngubu rero n'ubundi imirwanire irakomeje ni muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho mu gace ka Karehe ndetse no mu mihanda ya Minova hakomeje ndabera imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi na hariya muri teritwari ya Masisi naho akaba hakomeje ndabera imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko ni mu misozi ikikije aka gace uyu mujyi wa Sake. Kugeza magingo rero n'ubundi kwa bikomeje bitangazwa ko rero akomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane, ikomeje kugenda ihanganisha izi mande zombi, aho kugeza magingo rero umutwe wa M23 nakomeje kugenda uhangana mu buryo bukomeye cyane ni leta ya Kongo yitabaje ibitwaro biremereye cyane n'ubundi birimo ibi ngibi Perezida Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuba n'ubundi yagura kugira ngo abashe ko n'ubundi yabyifashisha ku rugamba. Ibi byose n'ubundi bikomeje kugenda bituma rero intambara yo ihindura isura ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, aho ku mande zombi n'ubundi batanga kugenda noneho bakoresha imbaraga zo murengera ngo barebe ko n'ubundi hari uruhande rugomba kuba n'ubundi rwarusha urundi imbaraga kugira ngo rubashe kuba n'ubundi rwakigarura ibice bigiye bitandukanye kuri buriya butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Nguko rero ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, ndetse natwe nibyo dukomeje kugenda dukurikirana 5/5 kugira ngo tugende tubagezaho biciye aha kuri Magic TV. Icyo tugusaba nta kintu usibye kutwereka ko turi kumwe, kandi subscribe ubundi ugasiga n'igitekerezo cyawe aho muri comment, ubundi tukajya tubana 5/5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri Ibraka TV. Ngenda bakunda cyane n'ubundi andi makuru agezweho nayo mu kanya gatoya cyane, nimujye kuri